Okay bafethu, into imi kanje bafethu, yabona into imi kanje, khona abangibuza, khona bethu abantu mhlawumbe befunda emakhaya bengafundiswa lezi zinto zama-email bani kanje yabo. Mfethu, if mhlawumbe ufuna ukwenza cause ama-CV manje asenziwa ngama-email, okay, uhambe e-Google u-create bethu i-email. Uma create i-email, ucreate nje bethu email, ufake iy'namba zakho, ufuna i-email yakho ibe ubani. Mase uqedile usuzoya ku-Gmail-ke yabo, ungene khona. Uma ungena khona kahle kahle into engifuna ichaza la ukuthi bethu uyibhala kanjani ukuthumela bethu ilento le i-CV yabo. Uthumela i-CV through email, Gmail, yeah. Into engifuna uyichaza leyo because abantu abaningi bethu thina nje sikhulele emakhaya isikhathi esiningi leyo nto ayifundiswa yabo, kunzima ukuyifunda. Ingakho kuze kube lula ukuthi uye-internet cafe yabo. Yona into engifuna ukuchazela ngona manje le lapha mfethu ku-Gmail, ufike ungene efonini yakho i-app le ebhala u-Gmail. Uma ungena khona khona mfethu laphana u-compose yabo, ungene ku-compose. Uma ungena ku-compose ngena khona, mase nami ngiyayenza lento le, ingakho ngiba slow kanje yabo. Ufuna nje khona u-from, mase kuthi to u-from iyayibhalela i-email yakho, mase kuthi uthuna uzobhala le email la ufuna uku-emaila khona yabo. Ubhaleke i-subject, mhlawumbe ungabhala ukuthi yena application for yabo lento ofuna uyi-applyela. Mase compose email. I-email ke bafethu iyafana nje nokuthi mhlawumbe mo wawubhalela ini o-dear yabo. Uzothi dear mhlawumbe mphathi dear or yabo, ubhala u-dear mase ubhala nje uma uthi dear mase uqe umuqo, mase ubhala ukuthi uya-applyela for heart yabo. Mase ke usuqedile kanjalo uzongena khona le mpahla le ngathi angazi singayichaza kanjani le emi kanje yabo. Ungena kuyona sizosho ukuthi ufuna i-file, i-camera, i-photo or drive. Sizongena ku-file uhambe uthikhe i-CV yakho yabo. Mase kuba khona le yasendi-ke le emi kanje yabo. Ungena kulento le usuyasenda, izohamba i-message kalula kanjalo bafethu, kalula kanjalo yabo. Sungabuza imibuzo-ke siqhubeke because bethu khona nje kahle kahle le video angiyenzeli ngo-clever, ngiyenzela bethu khona amajita aphuma emakhaya bafethu abangekho updated kangako nge-technology yabo. Balekile bethu ezinye izinto bethu ungakhokha ukhokhe, but ezinye izinto kubalekile uzenzele because khona enye into bethu kuye kufona umuntu ethi enza into ethile kanje futhi awukwazi wena yabo. Nakhona kuvaliwe ama-internet cafe, yonke lezi zindawo lezi yabo. Uthi uya kumuntu bethu yokuhlaba embi imali, umuntu bese ukuhlaba bethu embi imali embi vana. Mina ngeke ngibone nje kufana nezinto wenza osira yonke lento. Umuntu ehambe e-internet cafe ukhokho 80 rand into ongazenzela wena yabo. But bafethu if khona la ufuna kuchazele khona kahle ungitshene yabo. Sharp.